Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, nga miti agdama kat adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet ang nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Anya, matan. Impig sana matan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Dinasayad. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Agawid ka ka din, Clarissa? Ay, when boss? Oh my God, tayo tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, tayo tulog ka ni Gibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balita dumati taksi. Di ka dinagkadkad. Narigat ti taksi. Nang runay tatakas ito magtutudong. Ala, umay ka kinti. Iti kasta, makaawid ka. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita insang pumulakay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin maning. Di mo ko nam nga agpasulad kain ton bigat. Wala kay, mapankuman mo't sarungkaran di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Uy nga ron dalabit na ba kumikom iti trabaho na? Wan siguro iso mapankuman pa siya rin ijay dagos na. Mga lakan tungarudan ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo't tan iti maiskin manay. Ta iso ti isang put mo ijay. Wala kay, talaga akas ti aramidang. Tadikat isupay agat gatangan na ijay syudad. Ay wala. Nangina tinatang ita nang runay ijay syudad. Iso anayunam ti alaem. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa bali mo tan adalan ti sursurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Tayo tulog ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napampannuga kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mangkita tan tumutan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Boss. Di ka dinagkad-kad, Clarissa. Di kagdanag, tasyak ti makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manlam mo. Amom ka di. Anak laglag antiriknak, tunggal sikat ti kadwa. Ha?
Kasladyak marik na ti banog ko. Tunggal makikita ka. Langro na, numakitak tinasamit apa nagis-isam mo. Amom ka di, asika ti mang parparagsak idaltaw ko. Ay sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbagak. Naalawanan, agyaman nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan itirik nam, kan mang parparagsak iti aldaw mo ako nam, Boss Edwin. Asinaw tinakakutya imanawan ako. Ay ikuan, nanang, Asino day jay kunak. ni Sir Edwin nanang, ti boss ko. Kasta ka day. Uwan nanang. Kasla nagapumo di tadagos mo. Ay, kwa. Uwan nanang. Nakiisbo ngamin. Iso naggapo di taunag. Apay nga da dito'y itikastoy nga oras. Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project medya opisina. Kasta gayam. Kunak Ay, wan lang. gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talagang ado. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala ang itatang mo idikal man ijay taltaloon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay, nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ako man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay na amumatan jay amam. Kanayon asika ti pampanunutan na. Imbaon nak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Anda kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isumay nasitkan kan. Sa dinungay ti papanam. Agawid akon, boss. Adala ang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ang matlangin. Kaya't mo ka di, tagid tanta na rumwal. Nakaparktilukan ko jarwal. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ija dagus mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada ngamin ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita. Okay. Bawatan ka. Ang mabaling ka di arumar tabi. Mapantalang ag-relax. Ag-relax manan ko nam, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman na, Clarissa. Wanak lakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantangarudan. Narabyan ka mo anak ko. Ay, huwan nanang. Rimwar kami ngamin kadagiti katrabahuak. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ay, kwa nanang. Uwan, iso tinangilibre kada kami. Kasta. Apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ne, apay matala sa ludsud yu day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kasla masansan mo't nga menti irurwaryaw. Anak ko,
Saan mo ko maasakitaan ti baga? Angam saan anasaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat ti bus mo. Nanang, Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma nga min sungsungbatan ti awag na. Iso asya kaw ti inawagan na. Naibagam kanu nga min idinaminsan nga adaak dito'y dagos mo. Pasensya kayo, nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome, nanang. Awagam kanu apaman ang makaawid ka. Adda kanu napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, lakay. Sorry, jak nasungbatan ti awag mo itay. Remor kami ngamin kadagiti ka trabahwak. Awan parikuti ti dayta bakit? Tinapatid kita, kitag sarsarita tahan. Agyaman aklakay. Aywan gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam ka no kanyak. Good news, bakit? Anya dayta? Agawid akong. Agawid akong kuna. Kaya di pa nagsublik dito eh. Saan akong ngagmaymaysa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? Agpaiso, Jerome? Wen, Clarissa. Ay na, nagsayatan no kas talakay. Laho na ya. Kamudyanan na. Agdin na damot lang. Kat saan tantong ngagsinapay bakit? Ba nagapakaragsak launay lakay. Isurumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka una eh. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. Ang taka di mo nagustuhan na ilaramin ko. Ipakam lang. Nakasagahan ang agbalbaliw para kin ka. Awan. Ngam agawi dun ti asawak. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasano ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpadata nga adan pamilya na. Wen, yung adan na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wan, ngam aging galaang ijay dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, kat sikat ibos ko. Day talang, awanan sa bali pa'y. Clarissa, Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang ang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mo't. Iso an aramid tatikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagijay, Boss Edwin. jaklain pagaraw pa kasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apangasim ta di na kun kontakan pa eh. Aglin ni patan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anya nga matimako nam dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amo ti ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon, bakit? Iso nga rod akayat ko adito itan ngagnaid. Kayat ko adito ita abuklan tinararapap ko pamilya. Kayat ko pa adito adumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman nak iti ado arigrigat kan sakripisyom. Tapno maala naklaang dito eh. Awan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, katadakan dito eh. Agdenatan, kat awan ton apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh,
Mama, imbag man ta din magas kayo dito balay. Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga ti ayan ni Clarissa. Aday ti silid mi, mama. Madamang agdigdigos. Malmal pa siguro da dyan. Oh, agto ka kayo pa ya. Tamang isagana kitinumin nyo. Urahin nyo labihitan ni Clarissa. Rumwartumat lang da dyan pa manamalpas nagdigos. Okay. Okay, kumusta ngay mati dya Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a friend, kan ante makunchita. Wan, mama. Kastaunay nga rin aragsak da. Nang runay di intid ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon, mama. Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yo ka ni Clarissa? Okay lang mat, mama. Adayo ti biyahe, ah. Sulit mo, eh. Wan na. Ay, Wan. Ada ka dito yung pagatang ko kan ka? Siyempre, mata, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak tupulos malipatan, mama. Basta da kayo, tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed. I'm 2 months pregnant, Ma'am. Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, Ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, Ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, Ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito. Ito abulan ka ng inaawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito, Saan masiguro? Ngamin, nang ibilang ko ti panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmatido abulan. Nalapit ang nakarganak ije Pilipinas, idinagawid ti asawa. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Awan nga ron, Oh, naglukmag, iso amidyo narigata na ananipas ngay kan kuana. huwag nga ron. Daytoyan di ko nada a made in the Philippines, born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong palagi tarapap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin di umawag iti messenger ko. Ay, may bayaklatan. Diyak sungsung-batan. Inidamnan. Ada chat na. Basaag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kanchat ko kan ka. Kaya't kaunay ama kasarita. Kaya't ko ang mga ganti boses mo. Amom ka di, adyak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome, Oh.
Ape, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya. Kwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rudan ta mangandan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung tipangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ninja kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawa ni baby. Okay. Urain ka nga rudan ni kusina, bakit ha? Wala kay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary. Bakit? Sabong kan chocolate para kan ka. Ay wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, mata bakit? Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Mapanta mo tag-date, Anya? Jerome, narigat ti mapan-ag-date nga daawit-awit na a baby. Ha? Date lang nga. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga po tadan anak ta. Kat saan tamutan ang mabalindag date? Kanayunan takit di at ag-date. Iti kasta, mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Miss F, dumakdakkelan ti anak ko. Ket numingmingmingak ana imbag, kasla saan damet nga agkarkarupa ken ni Jerome. Kasla ni meten Edwin ti ad-adda akaingingas ti anak ko. Naragsak kami itan nga agdandan na iti asawak, ket awanen ti maibagakpay iti kinaanos ken kinagagat ni Jerome. Jakmat unay nagpo-post iti Facebook ko, nang runa idi masikugak agingga a nagpasngayak. Nga mas daawak taapay akanayon ti panagchat ken iaawag ni Edwin ita kanyak. Ammo na nga ta ti maipapan iti anak ko? Rabbang nakadi nga ipudnok ka ni Jerome ti maipapan kada kami idi iti boss ko wenno pagtali na edaklatan a palimed ti amin. Sapay ko mata matulungan nak. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. No para kanyak, si kalaeng ti makasungbat kadagita asaludsod mo. Kang runaan iti amin, si kalaeng ti makapagdesisyon para iti bagim. Bagim dayta, isu nga ammom nga rod no anya tinasayaat para ken ka, ken para kada kayo asa nga pamilya. Ti panunutem kat nagbidot kan iti naminsan, isu adi mo kuman ulitan pay iti sabali pay abiddot. No ti kunam kat naragsak kayo itan nga agasawa, sapay kuma, ta makapanunot ka iti husto, kat makadesisyon kamat iti husto. Iti kasta, kat awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. No maminsan, adda dagiti palimed arumbeng nalaeng nga itanemen kanilipat. Ngam no maminsan, addamet dagiti palimed arebeng nalaeng a maibutaktak. Ngamkas na kunakon pagayam ko. Adda amin ken ka a desisyon. Agpanunot ka iti maminribo sakbay nga iwayat mo ti addang anapanunot mo. Ket sapay kuma tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin a nasaya at titungpal na. Alakastan pagayam, Clarissa. Ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngaylingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Adday ta kamanen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadi agdanag, taka na yun nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidek daytoy, saan laang apara iti bagik. No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot amaikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di Jewan. No di mo ka ba lang ti trabaho dyan? Agawid ka laangan. Nay, anya, diyak pa'y lang nakapampanaw ngan pag-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutat pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, Ay, bakit? sus, mangrugi ka man ako na kon, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo usawan bakit? Kasano, kat kontentukan kadagiti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga oray mabalin tayo kumamot ti umasenso, no talagang agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagiti anak ta, Darwin. Dumakdakkel meten ti gastos dito'y balay. Kasta meten ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan nakta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Katno itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak nga minang nagtiawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan lagi titarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tun nga dagiti taraken tayo, baboy? Dalakil na na bakit? Mabalinda na may ako. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, san mo pa'y nga ilaklako padakilempay. Iti kasta, dakdakil tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka magditan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing ngay, kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam katakwada bakit? At daday tinasaya ka kasasaad. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sa bahatin da kanto. Unlakay, mangarkilakan taw iti van, ta iso ti usarin yo amang sukon kanyak tanay. Adaw ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, taumay ko ibilin dagiti dingwen me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat na nang. Sukunin mi ni Winnie. Lukas ta, aga-awidan ti asawam, anak kaw. Wala lang.
Iso ata kayo pailayan kung matimapan mangpakan ka lagi titingwin di balay, Ay, kawan na. Awan parikot iti dayta anak ko. Naimbag man taagawi din ni Winay. Wala nang. Imbang nga ro ta, pinalubusan ka no te amo ng agbakasyon. No kasta, agsublima laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsuplin tumadlaang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na iyan. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Kansan lang nga dayta. Dakkel da pa nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ay kailiw kayo mo't una yun. Kumusta kan ba ka? Ay na, at dapi mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan? Ah, Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kit mayat mo't, nanang. Anya mayat? Padlaw mo mo launa yun na marigrigat ka iti kasta alangap. anya. Nagpantalon ken nagsapatos ka kumamot San akasta naka-short pant ken nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan maysa, kabarbaro mo ti chinelas na. When nga ron nagpintas to ba ito shorts ko para 6 packet ko naman. Nalalala, sumrek kayo ni Tilugan. Tamang itik out taklaan ngan iti kanan tayo. Nakababa inti mapan mang restaurant iti kasta alangam. Dahito iti pasarabok kada kayo, nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay na, agyaman na ako inibalasang kao. Awanan yaman na, nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw, ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Ha, Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, ken may sa akalugong. Da kayon ton ate makaammo amang tadkin kwa na. ay uwan balasang kao. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada Melody, ken Gerald. Ta isudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadikat isupay nga awitin nyaw. Ay uwan balasang kao. Ibagak to kadakwada inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, ken daduma pay. Dahita, branded amin da kita. Sige, taidulin ko da kita bakit. Anya nga iduli na sasawam mo, Darwin? Ginatang ko da kita, tapno saram, saan kat atapno idulin mo. Pangusarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay ko saram mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija parador bakit. Ay na, daanon da gijay lakay. Anya ka matin? Di mo pa'y amumot forma? Kasi ta, kita man tabadong. At dapay pisang na. Kasla punasin. Ngam di mo pa'y laibulang mo. Sayang ba't bakit. Napintas nga mintitela na. Iso kay kahit ko nga isuot. Ay, apoya. Nakabadbaduy ka nga agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan iti daytang itsuram. Ang mga nuagkuyog ta katibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbaduy ka mo't nga agkaw-kawis. Panglalakay dagiti kawis mo. Idinto ta adumo tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Amom lakay. Adanadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag. Madipod na gabron. Nagbaliw mo ti ugali na. Ne, pag ko naamag, Kasla in mistrikto kan limastog. ay akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso, di ka na yung istoryahan ti anak ta, tunggal umay dito'y balay. Nalabas ka no? Di gina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaysulakay. Panagriknak ngamin kat limastog at talaga dyan manugang ta. Ay na,
Pasensyam ka nila taniwin ni bakit? Apay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga madakas dayan di pa nagsasauna. Ang umkit day, nasingput mert di manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakay. Anya nga iti plano. Pampanunutik nga rod no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant ah. Ay, sana mabalin ah. Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya, abang ano magastusan ka bakay? Ay, andyan kumangay. Adamat kwartak. Kin may sa, adaw matitarakan tayo ababoy. O, manglitsyon tayon to na. Ah, Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat ah. Adu ti makan. Adu ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa tay may sa litsyon. Tamaraman ang damat. well bakay, mabit lang. Ala, di kay agbabain ah, kakabsat. Mangan kayo laang amangan. Adu ti makan ko nakmanan. Ah, dahil ko yung direksyon bakay. Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na ang mga lawan. Ay, nadarwin. Anya mo tantikas na nga itsuraam. Ingka mamut at sukat. Ay, apo, manalon ka lang agpaiso. Ah, kaya talaga mo manalo ng bakay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko ang pantalon kang t-shirt mo. Ag sapatos ka mutlaangan. Anya, bakit? Adak lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pag sapatusin na kita eh. Ay, basta. Ingkang sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang mantabuok mo. Ay naapo, nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay nam. Sabali ti payud mo. Agdigos ka mo. Unay ka mo. Ay, kat natural ata siya nga ron tikok. Bakit? Hey, basta. Ingkang sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kaano nga, iti pa nagsubli mi dya, bro, dating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Ah, medyo nabayag matibakasyon mo ah. Apa gusto mo't laeng, Manong? Naimbag ka pa eh. Tagasubli ka man na di dya, bro. Ay, yun Manong. Mayat ijay, tadakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Husto ka, dinggo. Nagrigat kagpaiso ti kwarta dito yan tayo. Plano nga ron nga ila ako tilugan ko. Tagasapulak ti kwarta. Ay, ne, manumot ngay kumati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Huwag mo kahit mo agatangan. Ano mo siguro ti urno mo? Nabayag ka materya, bro. Ay, kadamo, Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Payadam ti kagudwa. Tauray hulugam ti kagudwa, ading ko. Ay, sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi no, adda papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kasano? Alam nga rudan ti ko check. Uwi na, Manong Jun eh. Nulakit de, ta umanugot ka, hulugak iti binulan. O di alakon. Gatangan ti ko tsida manong Juni ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo, inton agsubli akon iti abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo't amutag maneho. O di sursurbom Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da Manong Juni. Urnong ang kiti ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakit. Masukatan to Agsubli ak mutlaang iti abroad. Makaurnong tanto mutlaang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatangan nasasayat pa eh.
Ay kay sumarunon to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Jakmat nga amo tagmaneho. Di ka maistak lang de talugan, nugatangan. Sayang mat Nay, suruang nga ro ti ag-drive kunak. Agpasuro ka kin ni insan mo arinato. Wenno ken ni pari densyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkanto man kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. Ito di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang amanin iti daga ahulugan. May sa at dapat dagiti appliances ahulhulugan tabakay. Ay na, di ka din kumunkontra lakay. Ara-aramidot da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't kung amin nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo, akabailan tayo ma iti bumaknang. Ang matanagan ak bakit? Sa payagin rolin iti kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga, tasayang met no gatangan ti sabali. Ang umuwi ni. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub ngaran, no anya ti inbagak, isu ti matungpal. Naawatam, Darwin! Pudno ka di ti imbaga ni Jomar, anak kao. Ganyan anak. Agsardeng da ka no nga agadal, taon una inyo pa'y abayadan ti daga aginatang yu ken ni Carol. Kas nagpaiso ti ko na ni Winnie na. Ang diyak ipalubos nga agsardeng nga agadal lagi tanak mi. Anyagay ti aramidem, anak ko. Umutang ka mat, kasta ka di. At damang dagiti mula ka natin. Ikararag ko. Asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangina presyo. Iti kasta, adda ilakok. Kat adda pag-enroll da Jomar ken Jillian nanang. No apay met ngamen, nga ununaan ti asawam dagiti sanikwayo. Imbes ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak manam mo kinuwi ni nana. Di mo't agpaabak. Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anyamot din ti kastoy. Nagsasaruno mo laki din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tala ito yan? Sapay na utang kong ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayangan. Awagak ti may sagayam ko. Umutang akpay laang iti kwarta na. Barang makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanya. Sa anak a pumanaw dito ay aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak! Awan! Apay, narigat ka ding awatan dayta, Darwin! Kat kasano nga rudan ngay bakit? Sublinda ka nun nagita appliances no di kagbayan itabulan. Ay! Bayam! Taipadas ko nga idiskitaran. Makisarita ka, tamang tedapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil ti bagbaki di balaang keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan ti pa nagsugsugal mo. Ay, di naksirmunan, takwartak mo't dayjay. Wine, Ila ko mong tilugan. Taiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno adamot ganansyam nga uray basit laang. Pakawanan naklakay. Di ka kami niti sugali di abroad. Pinagawid dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykaysaan dagdag iti nakautang akichay. dahil hindi ka namin ko nga ibagay ligin ka. Pakawanan nagkumalakay.
Inunon aktivisyo kan pa nagpalangguad ko. Ngam ti masagbayan dagiti anak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ostunan bakit? Ngayon, kita daditan. Nalpasin. Napasama ka. Nagnakam gamot siguro. Pwede na ita napasama ka. Anong san tayo manan? Ti mangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbababawiyak unay dagiti bidot na naramid ko lakay. Wen Miss F, naadikak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang, isuan na pukaw kumatlaang amin, dagiti kunak nga ipundar ko kuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok, isuan nagawidak nga awan pulos kwartak. Ngam uray no kasta, dakkelat ta ti panagyaman ko, gaputa dinak linaksid ti asawa, kasta meten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nang rugi kami manen. Ita, dandanin agturpos iti kolehyo ti inauna nga anak mi. At dametan iti may katlo atukad ti kolehyo ti may kadwa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibatiak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso aditay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaawat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kumaan napakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasama kadagiti sumarsarono nga aldaw. Alakastan pagayam, Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Maminsan pa'y, makablaawan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo nga Oscar ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang iti inaldaw dito YouTube. Ket pakaragsakak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Adon tinangagak akapadpada to'y surat ko, ngam kayat kumat amang ngagantipan nakaidrama na, iso nga intuloy kulatta nga inpatulod. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay.
Bayan ti kastoy, awan pa'y aasensuan ti biyag mo. Isumat latang iso. Ay kat talaga akasta, bakit? Agan anos ka ka di. Lumungaw tayong tulat ta. Ay nakaanon tupay ngay, Oscar. Inton pumuraw ti uwak. Ay sos, awan lat amukon. Bayan, tamang sapo lang pa iti sabali a pagtrabahwak. Malaksid iti panakiman maneho iti taksi. Iti kasta, manayunan ti pagsapulak. Bakit? Anya nga tano agabrod ka laangan. Ha? Agabrod ka laangan ko na. Bakit? Awan amo katrabaho no bilang taga-playa iti abroad. Anya nga awan? Kat agaplay ka akas driver Ado ti agkasapulan iti driver iti abroad. Nang runa iti Saudi. Imbag iti taadayo adakdak iti sweldo. Ha? Di mo't adda iti Saudi ni Uncle mo Aramil. Isun ati pagpatulungan. Imposible mat adi nakakabailan nga isirak. Kat nabayagan nga agtrab-trabaho iti. Ala, bayan, tay bagak tuman ngagpaiso no dan tumanen umawagan na. Bakit? Ay sus, di mon urayan nga iso ti umawag. Kaanon tupay nga, nuururayam ket din ti awag na. Sikan amis mo ti umawag kan kwa na, ta si kakit nga rod ti adda kasapulan na. Hello, bakit? Kumusta kayo ni iti anak ta? Ay na, awan rumbang apagdanagam, Oscar. Okay kami lang dito mo Nasayaat mo't nga ron no kasta bakit? Okay, na-enroll mo ka din ni JB? Wan, Kibalay tayo nga eh. Narugyam ka din nga iparenovate? apay ay adagulit ka. Kat no idi pa'y laang mat nga imbagak anarugyanan. Apay, awan pa nagtalik mo kanya. Ha? Saan ba't nakasta? Bakit? No awan pa nagtalik mo kanya, agawid ka laangan. Tasi kanti umay mga sikaso kadagiti trabahador. Itikas na, mapnet ka. Okay. Pasensyakan bakit? Sorry, no na isawang ko adi mo nagustuhan. Amumit adakal ti panagtalik ko kin ka. Ala, bayan, tadya kun ulitin pa'y adamagan ti may papanitibalay nga iparparenovate mo. Ibagak tulat no nalpasan ang na-renovate. Ayun gayam, nayunam tuman ti ipawit mo. Tani, at napangusara ka iti kwarta. O sige, agpaw itak to adagos, apaman nga agsweldo ak bakit? Nagsasarunumot ti chat ti asawak. Ay, basag. No at dapay nabati akwartam dita, pauitan da kami manen. Tani, naibusen dagiti masapsapol diti balay. Ipauit mo matlangan ti tuition ni JB, da masapol na kanon. Ay, na yan ti asawak. Kaipaw-pawit ko lang. Mangibagbagaman iti kwarta. Nagrigat wakit din ayat ang trabaho dito balasiw taaw. Di kunanan sakit, di kat tumaktaki akiti kwarta. Di nalaam mo, ajak pa yan makapangan iti naimas. Ayat ko lang at na maipawit ko kanakwada. Ay na, una yun ti asawa mo, Scar. Di naman lang inikan mo iti patel, dagiti nagrigrigatam iti Saudi. Wan nga rodang ka. Isumat lagayam nga agunget no kas di ako mustaag ti iparparenovate na balay. Tagayam, di na imparenovate ti balay mi. Insugsugal na lang gayam dagiti impaw-pawit ko akwartakin ko na. Kantidakas na, dakil kanu ti utang na gapo iti sugal. Idarum da kanon ti asawam, gapo ka dagiti ado nga utang na. Wan nga rodang ka. Aken, anya nga iti plano mita kanakan. Tsaka mo, Uncle. Awan pa'y mat maipawit ko, tawan pa'y mat sweldok. Kan may sa,
Nayutang kumot ti daddo maasweldo, taimpawit kumot ni dya Pilipinas, iti na panabulan. Amok nga amomon ti agwarwara sa damag, iti lugar tayo. Ha? Di kagbali na tulang kan bulsa kanakan. Uncle Fernan, lugas tamad lang ter aramidan ti asawam. Nasaysaya at siguro no baybay amlangan. Ha? Bayam at ilalaki na timang piyansa kan magirwar ken kuana di pagbaludan. Wah. Di kagbali na tulang ken bulsak kunakmanen, Oscar. Lalaki ka? Sika ti padre di pamilya. Di mo nga ron itulok abas talokwen ken andorin nakalatan ti asawam. Ay na, limo magkamatanak ka. Pimo daw ka pa'y. Kan imo ba ang ti itsuram? Ad-ad naman ang atimbaer ka. Bagbagay mau ti kasta pamagay. Ay, siyempre, ananang. Sa anak namin unay amain initan, iso apim mo dawak. Kan nalagaan ti trabaho. Iso ako na yung ngay mubingak. Mano abulan nga iti bakasyon mo anak ka. Dua bulan nanang. Hanggang sa anak ko nga agsubli di Saudi. No kasta, agfurgod kan barawk? Saan nanang? Agaplayak iti sabali apagilyan. Ah, kasta ka day. Wala nang. Naumaak ngamin iti Saudi. Ipadas ko man mat iti sabali a lugar. Ay uwan sa bagay, nalaka ka ang makastrak iti trabaho. Ngamen, adan experience mo anak ka. Gusto kayo nanang? Ay kat enjoy ang pay mat ti bakasyon mo anak ka. Agbanding kayo pay mat iti anak mo. Wala nang. Talaga akas tati aramidag. Imbag man, tanapanunot mo tinag-apply dito'y Hong Kong, kaanakan. Wanante. Padasek man mat dito eh. Ay, katwan na. Mayat mo't lang no ag-explore ka. Iti kasta, saan lang amay may sa lugar ti ayan mo. Naku na ayon, ante. Kat, kumusta mo ni JP? Okay lang mat, ante. Kasi ti Diyos, di makkel mo't anatulnog. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat ni Margie, sa tinumatan ti ayan na. Awanan damag ko ken kuana, ante. Nabayag mo't nga awan komunikasyon mi. Basta ti kunada idi, kat simurot iti baknang alalaki na. Ngam naidarumda kano mat iti staffa, taado kano ti linukloko da may papaniti kwarta. Jak amo ano, nakarwardan, wano aging gaita kat nakabalod da pailaan. Sinayang nati may nga Oscar. Nga iti na minsan kat nagbalin aparte ti biyag na. Anti, Pudno mat saan ka di? Saan tumat ngamin ang nagpampanunot di asawam? Anya nga ita, nabalod lang arod. Gungkuna na. di yun panunutan da dya atawan ti. Kinapudno na, nabayagan alinipat ko ni Margie. Panawan tulangan siguro ti makaibaga no addan tupay pagsabatan mi. Hello, Auntie Aida. Hello, kaanakan. Ada dinner mi ita ka nagiti kagayom ko. Agrubot ka tagkuyog tamapan. Iti kasta, maam-amumot nagiti daduma pa'y akakailyan tayo iti Pilipinas. Saanan, Auntie? Nakababain mat.
Amangan no para kada kayo lang da dya dinner. Ay nahaawan rumba nga pagbainam ka anakan. Adumat lang tikaskan ka ijay. Iso nga agrubwat ka kitin. Tapno adupay ti maamam mo. O sige, mabitla nga ron tagrubata kanti. O sige. I-chat ko kan ka ti lugar apag sabatan ta. Agkita tantoy jayan. Okay, auntie. Hi, Hello? siyak gayam ni Oscar. Syakmat ni Lani. Nice meeting you, Manong Oscar. Oscar, kung namlat ako makanyakon, Lani. Kasla pala kayo nak ngamin unay no manong tiyawag mo kanyak. Ah? Okay. No isuti ko nam. Di iso, Oscar. O, makitam. Saan ka di, anasamsam it adenggan? Ah? Umay ka, tamang kita taman iti mabalinta apagtugawan. Iti kasta, makapag-amamutay ti husto. Awan ah. Oh, iti dadya banda ti papanantala ni. Mayat ijay tanapintas ti view. Okay. Mapantangarot ijay, Oscar. Kumusta ka anakan? Adumo lang ka di tinaamam mo ijay restaurant anapananta iti namin sa nakalman? Ang damat, auntie. Talaga gayam nga ado ti Pilipino di ti Hong Kong. Ay talaga nga ado ka anakan. At damay sa alugar apapapananda tunggal day of the. Numapan ka ichay, kas kamulaang at day Pilipinas. Ngamin agkaiwara dagiti Pinay kan Pinoy ichay. Wan nga ro, auntie. Aywan gayam. Baka napansin nyo ti babae a kinasarsarita kitay. Jay ka di morena a babae iti dakdaka matam. Tay naka-jacket iti leather a black. Wan, auntie. Apay day chay. Damagak ko mano am-amuyo. Diya ka mo tinagan na. Ang familiar ti rupa na. Kanayon ko ang makita day diya abalasang. Tunggal adda okasyon dagiti OFWs nga at atendaran mi. Kasta ka di? Wen, apay ka di kaanakan. Kwa? Awan mat ka di, auntie. Kasla nalagaan lang amin tiriknakin ko, na. Awan madkit di dakas na, numakisinangad ka kadagiti babae ditoy. Agam na kita taamangan no addamutan sabit na, narigatan kanakan. Awisan ka kumamana na mapanagpasyar. Amangan no agungat ti boyfriend mo. Awan ti agungat. Tawan mo't boyfriend ko. Oo. Iti dayta kinapintas mo. Awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. No adda ko di saan ako na makisinsinarakan ka. No kasta. Talagang awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kak pa'y laang. No kasta. Agpada tangarot nga agbirbirok, Lani. Ha? Di ka man magrabak akasta, Oscar. Inton kwan, adda makangagkan ka kat idanon da iti asawam. Pudnong addan asawak. Ket addan may nga anak mi. Kunak tupay kat. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ha? Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Nakilalaki, kabayatan ti kadda kiti Saudi. Aging ka anabalod da iti lalaki na, gapo iti staffa. Ouch. Pasensya ka na. Diyak ka mo, akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Okay lang. Okay, kasano? Intag paspasyar. Iti kasta. Makapag-istoryakan, makapag-amamuta pa iti usto. Ay, kutuan Awan parikot iti dayta, Oscar. Sana bale, ta day off ko mat ita. Hello, Nanang. Kumusta ti balay nga ipapaaramid ko? Malmalpasan, anak ko. Sumagmamanulaangan nga aldaw, malpasan day jay. Nasayaat nga rin no kasta, Nanang. Kaano
Sino itayan tay ko nam apa nagbakasyon mo, anak ko? Kita agtupay nanang. Nagbaliw nga minti pangagdeng ko. Amang ano sa anak pa yung makabakasyon ita. Kasta aya? Wala nang. Sana bale, kakanayan nakmat nga umawag ka na kayo. Sa bagay madkit di Agan anad ka nga ron di tawan. Uwan ka di nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo kanya. Kabaalat ti bagi. Da kayo kat di ka ni JB ti agan anad dita, ha, nanang? Ay, naistoryak samot aminan kan kati may papankan niya klani. Uray siya nga ron, Oscar. Amom sa pa yun, ultimo numero, di balay mi. Ah? Okay. Kasano? Mabalin ko kanin di agaram kan ka. Ay, sus! Apay, saan ka di pa'y apanagaram, tikastoy nga raramidam? Ha? Kanayon na nga awagan kan kumustaan. Kanayon mo adamagan no nanganakon. No niya tiyar aramida, kan doon niya pa'y dita. Agin inawag ta tunggal rabi aging gamay turugan ta. Kada chat mo kanyak, ada I love you na. Sukunan kan itulod na. Kanayon ta rumor amapanmangan. Saan ka di pa'y apanagaram dayta? Ah? Wala niya. Babaan ka na gitangar aramidam. Nariknak ana patagak kan ka. Nariknak ti na espesyal ko kan ka. Iso, di ka nga rod parigatan pa'y Oscar. Anya ti kayat mo asawan? Ay ayatan ka mat Oscar. Akbay so. Wan. Apay, diskumpiyado ka? Ay, kwa. Saan mat nga ti kasta? Di mo lang amin amo no kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti tangay bagam lani. No kasta, matuloy ang ti panagbakasyon mo, anak ka. Wala nang. Ay da, nasayat mat nga road no matuloy mat lang ang ti panagawid mo. Kailiw da ka una yan, anak ka. Kailiw kayo mat una yan nanang. Ay, maragsakan langit din ni JB no maamuan na ti panagawid mo, anak ka. Sigurado day ta nanang. Sige, ibagam to nga raw no kaano ti eksakto ang panagawid mo. Tapno makasagana ka bimad dito'y balay. Wala nang. Orayan niyo ti panagawid ko. Taad na patig ngay bagak kara kayo. Pasensya ka na, no ibati ka pa lang dito eh. Masapol nga nga agawid ak pa iji Pilipinas. Tapno asikaswag ti annulment mi ka ni Margie. Awan ti rumbangay kid dawam iti pasensya, Oscar. Maawatak mat ti sitwasyon mo. Kan may sa, amok mat apara mat lang iti pagsayaatan taday tang aramidam. Wala ni. Kat agyaman ak iti pan nakaawat mo. Aramirik na ito eh. Tapno nawaya ak tumuten amang ikalay sa akin ka. Wan, Oscar. Kat agyaman akmat. Gaputada kas na planom para kadata. Siyempre mata. Oray kastoy-kastoy ko. Kayat ka nga ikalay sa. Kat mapasamak laang na ita. Numalinisak ti papeles ko. Ti pan nakawaswas ti kalay sa mi iti sigod nga asawak. Ti kayat ko asawan. Kasano gayam ti anak mo? Imbag no maawatan na ti may papan kadata. Nasaya at ti panang padakkel ni nanang ken kuana. Natulnog ken nasingpet nga ubing ni JB. Isa mamati ak amaawatan na ti amin. Okay. Dakkel ti panagtalag ko kan ka, Oscar. Iso amamati ak amaaramid mo anasayat dagiti rumbang aramidam. Ket namnamaam. Orayak ti panagsublim, Oscar. Makunak anasaya aten ti kasasaad ti biyag ko. Maipapaay kumat aminan akasapulan ti inak kastameten ti anak ko. Adameten balay a papaabangak. Natulagan ti kalay sami kanilani ket umadani metten ti panagawid mi dita Pilipinas tapno dita kami nga agkasar. Awan met tinagbalin a parikot iti anak ko gaputan awatan na met ti sitwasyon mi kanilani.
Naragsakan pa ikit di daytoy takayat nakanumeten ti maaddaan iti may kadwa nga ina. Kasta unay met aragsak ti inak, idiin bagak kenkwana ti panangikasarkon iti may kadwa nga ayat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Oscar. Ken ka pagayam, Oscar. Kablaawan ka iti may kadwa nga ayat mo, pagayam ko. Kat sapay kumata mataginayon metten ti ragsakyo kanilani, kasta metten iti anak mo, ken iti buklan yun to, a pamilya. Alakastan pagayam, Oscar, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiin kay panagdangay.